Umetničko delo i inkluzija. U ustanove obrazovanja i kulture oduvek se ulazilo sa dozom poštovanja i visokih očekivanja. Ne bez razloga, jer one su čuvari našeg kulturnog nasleđa, kolektivnog identiteta, nosioci društvenog napretka i razvoja. Baš zbog toga izuzetno je važno da se u tim prostorima ostvari promena paradigme i uvažavanje različitosti. Ta promena treba da se ogleda ne samo kroz arhitektonsku pristupačnost, već i u načinu predstavljanja svih dostupnih sadržaja koji se u ovim institucijama realizuju ili čuvaju. 2011. godine realizovan je projekat koji je označio početak drugačijeg predstavljanja umetničkih dela publici u Novom Sadu. Zamisao Snežane Nikolić, magistra tiflologije iz škole Milan Petrović, koju je realizovala u saradnji sa galerijom Spomen zbirke Pavla Beljanskog i kustoskinjom Milicom Orlović-Čobanov, bila je da se galerijska vrata otvore osobama sa oštećenjem vida. U inkluzivnom društvu kome težimo neće biti potrebno izdvajati, naglašavati, apostrofirati, stavljati različite prefikse, već će principi različitosti, jednakosti i inkluzije biti utkani u sve pore društvenog sistema. Da smo uspeli u ovim nastojanjima, znaćemo kada ravnopravnost i inkluzija više ne budu teme razgovora, već podrazumevajući životni okvir za sve.